دما خوش به گهدار و بینرین رادیویا بویر اف ام ایرو سرپیهاتیا ما بناوی شیخ بزنگل ددما كده زلامك دولمند هبو بعجله خوا در سرد لوفانیا خودی پشتی وی کره وی دمینه سر شوپا باوی خوا بردوام دکه کرک جی دولمنده روزه که کرکتی مالی دنیره وای دایکا وی کار دکه چیلکه دوشه دما دوشه اول بسم الله دکه و قرتکی لشیر دده و ودخوا شیر دی یمای پی دستلمیش دگره کرک دبیجه دایکه افچیه دایکا وی گوت کره من اف جبو برکتی و هم اف آوین واندران نطهرن و دلی من باش لوان آوان ناسکنه لیا هری پاقش و طاهر اف شیر طاهره کرک دما هالو دیت گوت بخوده دایکا من بویه ولیا خوده گلکی کیف خوش بو و باوریک خورد بدایکا خواه آنی روژه که اف کرکتی مالی دنیره و غلامی وان دسر زکی دایکا ویده کرک دمینه حیری بکجه نکجه دمینه حیری و خواناب هیستی دکه و دبا ایوار کرک جهفجینا خوره دبیجه حرمت حال و مسئله دایکا من افن ویجا دوی از دایکا خواه و غلام بکجم یان از جوی ولاتی درکبم کرک بریارا خواه دا کو جوی ولاتی درکبن دمک شوی کرک و هفجینا خواه راهشتن صندوقا خواه یازیرا و درکتن چون ولاتکی وک روحای لکویا باجیر چادرا خواه دانین دما تشتک جوان را لازم دبه کرک دره دکره و تینه تفده او هفجینا خواه دخون هالو دمک دومینه شوک درازن سبه درابند نیره و هنا صندوقا وی یازیران برنه اف خورد قصتا مالا میره روحای دکه و جیره دبیجه میره من از زلامک غریبم اف چند روز من و هفجینا خواه چادرا خواه لکویا باجاره تا دانیه شوی دی دزی باجاره تا هاتنه صندوقا من یازیران برنه ویجا اف باجار دبن حمایتا تدیه وی دزی بگره و زیری من جی بستینه میر گوت توی بحقی ام دزک د باجار مده هیا اف باجار محو کریه و ام بسر و نابن گو ام بسر و بن و بگرن امی زیری تا جی بستینن و بدن تا زلام بهیوی و گریا چادرا خواه بدلکی غمگین زلام بمجال ما و رابو چوسوکه جخور دست به حمالتیه کر داکو دبارا خواه بکه روژه که باری جامیره کی هلگرتیه دریده دوسته پالا خواه ده دیواره کی بهنا خواه ودکه دنیره و شیخک جورده تی شاشکک مظن لسری ویه بجبه بره زنگلک بلنگی ویوه دالقاندیه برک صوفیجی لدورینه هاتن بوارا دکانکی
ئەڤیێشە شک لە سەرێوی گۆشێخە دەستێ خۆ کرد ناو برنجێ و گوت کیلۆیە vê برنجێ bi çi qasiye yê dikandar bersiva wî da û got bi 10 wereqeya ye şêx ew birinc nekirî lê ji Sofiyên xwe re got ka misînek avê bîne ez destê xwe bişom Sofiyan misîn jê re anîn destê xwe şûşt Evê hemal ji Sofiyekî pirsî û got ev kî ye Sofî got ev şêxê bi zengil e qencekî Xwedê ye zengilek bilingê xwe vekiriye da gêrik ji ber wî xwe bidin alî û pêl wan neke û wan nekuje dema yê hemal halo dît ji xwe re got bi Xwedê min dizê xwe dît yê hemal berê xwe da barê xwe bi cih kir û qesta mala mîr kir çû cem mîr got mîrê min dizê xwe dît mîr got kî ye yê hemal got mîrê min şêxê bi zengil e mîr xwe xeyidand yê hemal got mîrê min şertê min heye mîr got şertê te çi ye yê hemal got tê şîvekê çêke şêx û Sofiyan bîne tê tizbiya şêx ji dest bigire û tê bide min mîr ew ezimandin û li rex şêx rûnişt pirsa rewşa wî kir û rahişt tizbiya wî jê stend û da xulamê xwe got tê bide yê hemal yê hemal rahişt tizbiyê û ba li Sofiyê şêwirmendê şêx kir got şêx gotiye bila cihê sindoqê biguherîne û vaya tizbiya şêx jî bi min re ye Sofî got temam hema Sofî zû çû cihê sindoqê guhert û vegeriya di guhê şêx de got mane lingê şêx gihişt avê lê feyde nekir dema şêx xwarina xwe xwar mîr got şêxê min Sofiyê te çû cihê sindoqê guhert ka vêca em herin ka daniye kûdê şêx mecbûr bû here cihê embarê ew û hemal û Sofiyan çûn heta gihiştin wî cihî dema Sofiyan derê embarê vekir yê hemal çû li sindoqa xwe geriya dît mîr got deng hil dêrin heçî tiştê wî hatiye dizîn bila were tiştê xwe bibe heçî tiştên wan hatibûn dizîn hatin birin serê keçel ji bin kumik derket û dizê bajêr eşkere bû mîr gote hemal te çilo nas kir dizê bajêr ev e yê hemal got min ji diya xwe nas kir got dizê vî bajarî şêxê bi zengil e mîr got çawa yê hemal jê re ta bi derziyê vekir bixwîne bihezire û bersivê bide wate ew e got ne her kesê got zêdeyî usûlê behsa xwe û olêv dikin ji wan were bawerkirin û tişt nadikin ku aqil bawer nake kesî Xwedê bi çavan nedîtiye lê bi aqil ew nas kiriye wedît dayika wî derdora xwe bi şîr tahir dikir qiniyata wê jinkê bi avê jî nedihat tevlî got av li kur biherike tahir e û dawî çû ket ber xulamê xwe de
وجخوا أو زنجلي بلنجي شيخ فاجي ديت جو قاشو جبو بيل جيركا نكا هر تشتي بأقلي خوا جهاف درخه ما قوتوا هونجي جدر دورا خورا بيجن هر هبن شفا وما خوش بذي ام جهان داويا سرپیهات یا خوا ام سپاسیا گهدارو بینرا دکن و سپاسیا هفکاری خوا سر کنترولی وشانا زندی دکن و حتی خلکه کدن و حفتیه کدن و سرپیهاتیه کدن هم بمینند خیر و خوشیه ده و بخاطر وه